kuthiwa lana i-function u-f of x udwetshiwe la, thina ke kumele si-highlight ngalento elihlaza i-interval la khona u-f of x u-greater than 0, u-f of x umkhulu kuno 0. Kusho ukuthi u-f of x kumele phela ube positive ukuze ube mkhulu kuno 0. Ungaba positive 0,00001, positive 1, positive 1000, kodwa ma u-positive nje, ma u-greater than 0. Asibone ke siyabona ukuthi la u-f of x u-negative ngoba ulapha ngaphansi kwa 0, bese la futhi uyaqala futhi uba positive. So singawubeka noma ilaphi khona la u-f of x, so i-y axis noma i-f of x axis i-above 0, ingaphezu kwa 0. Kukhona phela sizokwazi ukuthi u-f of x wethu ube positive noma ube greater than 0. Sibheke la nakho bethi sikhuluma iqiniso. Lana ke bathu function f of x uplotwe below. Thina kumele si-highlight ngaloko kuhlaza la khona u-f of x u-greater than 0, f of x umkhulu kuno 0, futhi u-f prime x khona umncane kuno 0. f of x kumele ube mkhulu kuno 0, u-f prime x kumele ube mncane kuno 0. Asibone ke la u-f of x kushuthi kumele unyuke, yabona ukuthi uyanyuka la, so u-greater than 0 lapha, kodwa f prime x phela kumele ube mncane kuno 0. Ngathi la kuyasebenza, yabona ukuthi la ngisho wehla still u-function x yethu, kodwa ke f prime x wethu usemncane kuno 0, yabona ngisho yehla igraph yethu ya f of x. Asi-check sibone ukuthi kanti la uyanyuka, la kodwa uyehla. Athi sibone ukuthi la ngibeke khona leli bathi fast i-window leli lihlaza, sibone ukuthi iqiniso yini ngempela. Lana ke bathi function f of x ubhalwe la below, as-highlight la khona u-f of x umkhulu kuno 0, kodwa f prime x nakhona umncane kuno 0 njengasekuqaleni. Siyabona ukuthi iyafana neyasekuqaleni ukuthi graph bayishintshile nje kancane. Nakhona yabona ukuthi la uyanyuka nala uyanyuka, so ngeke sikwazi highlight lapho. La iyehla kodwa ingaphansi kwa 0, ngakho ngeke ube iqiniso lokho. Kodwa la sibeke khona lento abathi i-window khona lelihlaza, siyabona ukuthi u-x uyehla, u-f of x uyehla futhi upositive lapha.